Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana rampe balik deh sareng erang barudak Sundaan nuju galau nuju gabut nuju ngariung we ya malah karena malam minggu daripada keluyuran tepuguhnya jomblo KB daripada mabok-mabokan di tengah jalan. Waduh ripuh, daripada nongkrong-nongkrong terjelas mending kena orang nyanyi we dedenya daripada nongkrong di sisi jalan di tengah jalan bahaya entong ulah atuh ya mengansal kur hiburan tapi kade bisa enak kasindir karena naon joy. ieu urang nyanyikan lagu tentang gorengan yang tukang gorengan anu sok jualan ke gorengan 5 poe dijual deui awas tah ieu laguna ieu Ulah tapi ka gorengan jam genap dijual jam 11 peting jadi na goliat gorengan liat ayo mulai cerit lah mainkan cerit. gorengan liat gorengan alepet gorengan kamari mun disangguan dan nyeri betul jangan suka makan goliat awak pegang untuk arompong jangan suka makan goliat goliat itu gorengan liat kalau asem kalau bebau asam teh candi goreng deh masem asem kalau melasem kalau panasem ge goliat asebet Tareng tukang gorengannya pokoknya mah ulah nepi ka gorengan geus 3 poe 2 poe 4 poe dijual deui komo gorengan di jalan wah ripuh pegang ka bosir atau gorengan pasir ayo orang nyanyi gini dah goliat gorengan liat lepet gorengan lalepet gegar gorengan kamari mun disangguan dan nyeri betul mantap mantap jangan suka makan goliat goliat itu gorengan liat jangan suka makan goliat goliat itu gorengan liat kalau asem kalau mau asem cek kami goreng teh asem kalau emang asem kalau emang asem ke goliat asem Oke, hatur nuhun mun sakitu ti arurang bilih aya nu bade nga-request lagu atau video langsung we tulis di komen. guys Oke nya sadayana hatur nuhun budak Sunda ada bisa.